So high power committee ini ding tian lo keco. Masih so high power committee so kacing wai kerai ini mai pin kerai bang kelapu ino je prabjin pe ladat bijar long itu long le sai kacik dikia dindo dak no ke claim la pen ke claim hola hem kacik kim ke ana dimma bang ke 9500 bigas 9500 plus bigas do out of 11,600 bigas. Out of 11,600 bigas ang mong pen 9,500 plus abang ke lake hem abi hidi lake mane ke noka khiti klem lo mane bang ke soksu khiti klem lo pa pine sok khiti klem lo ola 9,500 along le ekje ke bang kala no Utela bang ke ile tum dak la su bijar ke 11,607.19 mane likha la 11,607.19 bigas along le hangbong pen kedu munit ke dua bang ke ta bang ke 2,584.1 2,584.1 along le si tu chok la pen ke 9,023.09 la solong lian gaya bela masih pola so hem kikim ke adim ana ba ke Karbeng Autonomous Council pen high power committee keraya ting pen non prabjin pen da fencing pipe la so fencing pipe tender call pen ada kapang cheng je phan ke la ke Karbeng Autonomous Council pen kumpiya lo la high power committee ke cerai ting si asod assign ding claim pon tapi nang parta me 22 atuma bang high court case ki picheng lo atumang ke non November hearing lapen 73 a family tum hunda ko case pitu hola tum case ki pitu mang ke non la soche lo second hearing do la bang ke 26 la so OPP ma documents ki pidu nangji high court ke hang ateng pen Karbeng Autonomous Council pen ta rikon bom lo pen high power committee ke raya teng pen si hola hai documents an da me la kenang sort documents an ta rikon bom si pada high court lo ki pidun je pansi sik cedang pansi bini cerai pon la pen ang par ta me bini cerai thulo la 9,023 point along le 9,023.09 line ke dola 9,023 bigas point 09 ana long le ke dake hem kim kela la so long le bang ke pini cerai lo revenue sarpur dongkam han hukum pia lo lapen dongkam revenue sarpur lapen pulungi revenue sarpur lapen silunian revenue sarpur la hem ki kim ke adim ana bang ke dake akimi jara scheme tame ba jongjong scheme le hem le kimji pusita dake kim long le lo pusi pini cerai pono la pen yaro tu dake pena pang bong pen atu notice people hem kim ke diman ki mangke dake akimi hem bang ke kim long le lo pusi pini choperai lo la pen ke next meeting ro ko la bang ke ko pipi ma ni tu choperai hola sosina tu ban pachini bijar long le putha bang ke pini latest bang ke high power committee ke chingwa ateng pen kiripon alam theke launch ho sir isilam don nang le tipini cherai ba ke agriculture ba ke blockage lo budi nasi latum ke athak tum ke agriculture ba securing loss ka maximum tum ke biha bepar ani business and economics ban ka so ke blocks ban e tum lagi block on elo na da bang ke lagi non tribal tum han ke lagi trading license ki pi ke aron non tribal tum masipina tribal tum han ke lagi aron teng ben ke lagi tum ke trading license pina asi bepar biha bepar bang ke lagi bono ne beti lagi India citizenship lo pulong ga jaw phanda lagi biha bepar claim ri pui pul re di sir finally si meeting on kuning tu tum isi ben ke choparai tang lo mane la bang oh la bang ke la dat pini high power committee long le lagi nilining je lo ke lagi nikan ke thom prang lo ni tu choperai la so pisi nikan CFC haplong to sorsa la so isi long resolution je inglong so ka liye tum han ke